Danas ćemo igrati Bedexima nakon dužeg vremena i izvinjam se stvarno što zadnje vreme nije bilo čitavnića. I mi smo ušli u jedan i čekali i evo nas ukupno. Sad nas evo. I vidite, ja sam u plavom timu i naši prijatelji su Miječ i još jedan čovjek kojem ne mogu da vidim ime jer je daleko. Ili sve nije daleko nego visoko sam mislio. Kabum. Evo ga. I ovaj se smeje. Zeznuo se. Skinuo je sebi 5 health. To je malo previše. Šalim se naravno. Kabum. Znači 7 je skinuo 17. Ajde goste 4. Evo. Kako se zeznu. Ljudi moji. Samo malo. I inače ne volim ovu mapu. Ne znam zašto, ali ne. Nekako mi ne ide. Sad postaje zanimljivo. Sad bi ovaj napisao jednu ružnu reč. I to na engleskom. Izgleda da je zakočio. Evo. Odajmo. Izgleda da će preživjeti samo Mikid. Sad je dobro. Samo nijednim oružjem.
10 godina. I ova se malo zeznula, jer je trebalo i napadnje ovoga Mi-8. To je dobro. Samo izgleda da ćemo i mi pobediti. Možda i ne, možda sad nešto krene po zlu. Jedini dobro. Evo, napravio sam prvi kill. I izvinite što u zadnje vrijeme nije bilo klipova. Iako niste znali, otišao sam... Kako se ovo zove? Negdje na Drini. Otišao je tako daleko. Izgleda da će pametno bi bilo u ovom situaciji napadati Mi-8. 666. 666. Trebalo je da napadne Mi-8. Ali što me zvukam ne zabaguje. Slušaj. 2 gotova, 1 ostao. Da li ćemo pobediti 13? Mislim po kilovima. I ko snima? Neću. Skinu sam barem malo damage. Znači moram malo da... To je odlično. Sad je ovaj za Mi-8. Već je nivo 12. Evo. Izgleda mi je zakočilo. Svinite zbog toga.
Ne. O to da. Joj, sredio. Kad bi uspio da ga približi, to bi bilo idealno. Mislim da ne ide. Da. Gledat ću malo rizikovati. Uzmem portal. Ljudi, pokazat ću vam kakav je kraj partije, pošto klip ne smije da traje duže od 15. I evo ga ljudi, pri kraju smo. Sad ako on to omaši, molim te sad da pogodim. Prvo ipak se vidim. Znači, pobedili smo i napravili smo 20 kill. I to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela.